Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Hawu siyakhuleka nami endlula into yamakhosi siyakhuleka namhlanje sizinsizwa simhlanje singowamakhosi siyakhuleka enhla naseza siyakhuleka endlunkulu siyakhuleka emakhosini onke esiwakhele lapha namhlanje na siyakhuleka nje bonke abathanda udlwa nombelebe siyakhuleka emnambithi emsinga emachunini lapha la kwesenzizwe ibikizulu phasi kwathelwa ehla isimaqhwangqwa ngizibeleka ngomba imbaye niyaphila lapha ensukwabelele niyaphila lapha nophali kuFastokathu lapha umthenjwa iqhawe elikhulu lapha ukudlula emxheleni lapha kwesakataza umfwasokhela odlala inkosini phela sazi wesiniphathele umzala lo okuyena oshaya udlo kulolu luhlelo lolu baba awubingelele ngaze ngande ngengevu njengevuma manje kwabikelele sesibuyile siyanibingelela sisakithi senkosi akithi emashobeni sesibuyile sondelana nendlebe ihawula bendlula into yamakhosi namhlanje sifuna ukubuka lapha phela ngoba izinto zenzeka siyayibuka kufanele sikhulume ngomlando lo engawazi siphinde sikhulume ngento esizoyihlaziya nodona phela udona uvele phela uhlezi hamba phekwe ngoba ukhuluma ngomlando umuntu okhuluma ngomlando ucushiwe ngoba maye ngaqamba amanga isizwe sizohamba naleyo manga futhi izitha zakhe ziyogiya zimise imisila phela wena wabona amacala lapha ehahamela ngoba phela amacala abingelelana ngani ngokuhahamelana maye nodona maye ngasenge imithike namaguqa naye uyobe uyalutheza olunenkume sifuna ukubuka ke lapha ke njengoba nakho sibukile lapha sisihamba lapha kwakhiwe inqathela ezitolo lapha yana la uDondo uzotsha kodwa kanti ukuba siye lapha ngevwe edlule sishiye lapho uDondo wayethi khona ilembe la wathi ngabe enikeza uma Peter lapha umfwasojiza eminikeza leyanda yakomadlazi kade esehlule yonke into kwakhuleka baba ngifuna usizi lapho imizuzu emibili sisho njalo sithi mase lenqobile la lenqoba umhlaba wonke ngalelo langa ngokwathiwa kwazi ukuhanjwa sekujatshulwe ngisho intombi amabutho igaba izinkomo kusiwa la kwabulawayo okwathi manje esabela amaqhawe wawabela wabuyisela endaweni ukuthi wena uhlala endaweni uhlala endaweni kuthiwa kwakhuzwa ubayede umkhulu ongakazi ushaya uyilembe lethuka lethuswa ungathi ngabhoboka izulu phezulu bashaya ngoba phela babeshaya phansi ngene bashaya phansi kakhulu ngalelo la babeshaya phansi beshayela amahawu shaya umuntu ushaya umuntu oyedwa beshaya kanye kanye ume into ethusa mangisa amangisi ngeminyaka ngeneno awisa ngithi ke wayesenquma ukuthi ke uma Peter akakhela baphathe le ndawo bagade izitha manje ngase iqhamuke ngeqhamuka noma ngabe mnika le ndawo yakwamandlakazi nososhangana wafike wakho umsoko kwamandlakazi la ePutukezi ngoba ngoba ephuma la kwaZulu wayese uma usoshana wabaleka lapha ewazi lo muzi uthi ngani phela umdala kuona ongenene ukayibhephu lo muzi lo umsomdala kulaba osojiyisa ngithi ke siyayinquma lapho leyo ndawo ukuthi ke siyiqede kahle siyayigcina kanjalo ukuthi ukhuza wasethi akuphunyulweke abantu sebehlala sebabuyisele endaweni zabo abakwaNdwandwe nje indlu impela kaZwide abafana abangamlandelanga uZwide bese bancane omoya nabanye wasebabuthele ebutheni leyinyosi ilembe babezinyosi labo ibutho lokugcina walibutha kanti useyahamba emhlabeni leli butho lezikhunkwana ezindudu masemgungundlo ukudingana owagcina kulithembe kakhulu izinyosi ngoba ngathi ekadingana ezelembe izinyosi ezelembe izona lezo owayikweza umfulu umzimkhulu ugcwele wathi azigadwe ngoba zimuke nomfula namankonyane nenkomo yena emephakathi emfuleni umfulu ushaya amagagazi wema umlungu wayebhala lo ufini waba wazisimanga kuma diary akhe wathi omunye umuntu lona osha cha baba ngiyezwa lapha ngoba ilembe uzo umuntu ekhuluma ngithoka umuntu ekhuluma enenzondo ngoba hey bantu bawazi phumani emqondo wenzondo ngiyacelela kokhulukhulu beni phumani emqondo okutshelwa umuntu onenzondo
enenzondo lapha umuntu onenzondo noma engaphathi imali engakanani akalutho nemali yakhe lapha ngaze ngibe umuntu mina onenkukhu ngoba inkukhu mangabe kufike umntwana endodakazi yahlatshelwe baba ngekho la bengikhuza nje ukuthi abayeke yabona lapho kwakusetshenzwe kakhulu lapha amakhosi agulikile abantu kuthiwa amakhosi njengamanje kwakuzini agulile amakhosi aguliswa ilembu lani ngenayo enhliziyo ebukhuni yomkhunkulu baba siphuma siyagelekela ke lapha ngesifuna sibele kumfo wamathole ofuze iqhawe elikhulu nodumehlezi baba mina ngwala kwabiyele ubwala la indawo yake jonke la ngize ngofika lapha azange ngifike khona kusemampondweni kuleli lakithi emsika kuphi mnambithi ngiyahamba yonke le ndawo ngisho la ngapha leswazini ngiyangena ngeke ngakwasokhulu lapha ngihamba lazo izinto omzala ekhaya lapha la kubuswa la alegcotshwa inkosi yakasokhulu lapha umzulu wangixola wonke umlando wanqobo lesitezi sokhuluma baba lapha ngibona ngingathela itolo esiyakhiwe lapha yana nemuntu masigibela lapha sezithi into wazi ngicela imole lapha le mole ibhaliwe la Prince Buthelezi ibhalwe kabi kodwa umuntu onkulu ekhuluma lento baba naku uButhelezi bamhloniphile umango susuthu gatshe lokubambelela isizwe sakaZulu umfo wamatholo ubaba omkhulu wethu umfo wamabhosho na babhale ngala lapha baba ithini inkulumo yakho baba nje uChakadule ngoButhelezi lapha asile esasakhuluma ngifuna uChakadule nje lapha uzofike embusweni abenikezwa khona yonke nje leli uthi ubala uButhelezi ngilapho kutheni lo simanga sosuthu osomshela akasona usopolitiki bana ke baba ngizokubamba ngifuna ukuyeke etolo bese ngiyabuya ngikhuluma kakhulu ngikhuluma ngento ihawuli labento ngayethu iyayikhipha elifoko kancane kodwa nje sisaya ezitolo siyabuya siyaphuza lapha ihawula bentonga yethu sikajama sesabe sabuye lapha la sezinsizwa esungihlethu izingoma amakhosi lapha indaba isosungulweni oluzibunubunu phela lapha umfo wamathoya lapha Intethe amanqondo ahlaba intethe amanqondo ngokukhahlela uqundu elamonti baba silapha ngifuna ulapha ngoba ngithi nje Chakadula ngale ngingathela etolo imall ngolimi lolu lwabantu bamanje ukuthi lapha yakhiwe yabizwa ngokuba yiphuthu ngoba mina khona bengizosola khona lapha baba nayi imall uyakhiwe uthini ifanele wakhiwe ibizwe ngesibongo ngoba lapha Prince Buthelezi angakili igama lakhe le awuChakadule baba lapha ngoba yakhiwe edolobheni owalinikwa ababusi ababusa nje ekulelizwe laKwaZulu abakhamadolobha bathi bamnikeza imvume yokuthi yena lakhe leli dolobha ma sekwakhiwa ke asebe kusungena nosopolitiki mase kwakha imall into enhle leyo kodwa uqanjwa kwegama bese kubizwa ngePrince kanjalo ngabe ungcono bakubize igama lakhe impela waliqanjwa uyise cha lingakuviweni ngomlando ucacisa ufuna ngingafuna thini baba igama laButhelezi ngoba umlando uqamba la oqanjwa engakazalwa ukuthi kozalwa umuntu onjengoNodumehlezi onesibili sakhulu ngifuna ukuthi ufale ngabe uthini igama lakhe ngicacise lapha amagama akhe ngibona lokumbiza nje uMangosuthu kube uphinde kuthiwa uGatsha yes amagama akhe lawo ufale ngabe lapha kuthiwa nje noma kuthiwa MG Buthelezi Prince MG Buthelezi ngoba angithi uPrince yini inkosana inkosana ngizothi inkosana ngolimi lwale phesheya inkosi Prince kanti uButhelezi akasiyona inkosana uyinkosi kanti ade ngibona nje imoto lapha yama traffic cop lapha ibhalu inkosi umuntu batuba nakho ngidlule phansi kwehlahla lapha ngoba ngizongena la ekhaya manje fika bekuthiwa lapha inkosi mangasosuthu uGatsha lokubambela isizwe Buthelezi baba ke la izwe lakithi simyalazi selaba manyomfo yomfo azikho nekhalo ngokubhalwa ke khona lokho abakubhaleleke lokho Prince Buthelezi ngoba bakhona amandla kwaZulu kodwa kwaZulu ofuna ngabe alungisa yonke into yakwaZulu thithi yakithi nje iqono ngoba baba angifuni engathi uButhelezi alimazi ipolitiki into yamva lonto leyo lokho ngiyakubuka mina ngifuna baba niqonda ukuthi
ukuhamba ngaphelezi nje ubutha kwenjani ukuguga kwakhe sabe sesilimala thina abantu bakwaZulu mina ngento politics nawe uyangazi angisonti politics ngila engikhona ngoze ngishona egodini ngila ubaba ngithi uyakuthemba ngikuthi uyawazi ukuthi umuntu osangana naye ekhanda angisonti angekho politikini ngila kanti mina ngipolitiki cha seyisho ukuthi baba ngoba uyayazi wazi bonke seyisho ukuthi baba ke lapha awuhlakule lapha ke baba ukuthi ubuthelezi akuyona usopolitiki wayenzela isizwe ukuthi kungathi gangwa lapha bengagadwe umuntu laba amakhoba amlomo woza ke baba konke lokho impela ngikwazi kahle ukuthi evela kwathiwa akube khona kutshenisile akube khona umuntu omila lapha ya ogade laba abazodayisa ngenhlabathi ngempela usebakhuze uma kuthiwa isihlonono imbabazana isihlonono esakhala endlebeni kaFoster kwaze kwasa uFoster engalele mana ke baba lapho ubuthelezi iliphi ibhunela liphethele idolobha empangeni angisazi kade ngingayinakile indlela zazoyimeya nobani bengisesemsebenzini kodwa ngakuswa ukuthi banikeze inkosi yakwaButhelezi umntwana wakaphinda angene inkululeko yedolobha lasempangeni ukuthi ngisho ngahamba ngasikhathini akho umuntu oyobe emsola embuza ukuthi wenzani lapha ngalenkathi ngithi ke mina bekukuhle lemola abayakhile futhi negama lakhe lisebenze kanjalo lelo lakhe engisho ukuthi waqanjwa uyise kube yilona elibhala kule mall lena lapha la baba mhlambe usawukhumbula unyaka abamkhulula ngamfu amathole la beko lapha sekungenene kwa 70 lapha ke ngotholakala inkululeko ukuthi kuzoba khona ushamthetho sakwaZulu esivulwe ngo19 ngibulapha kwa17 noma bengeneno esivulwa ishamthetho kusho ukuthi ke emuthi ke ileyo umnyaka efingenene sekusa ko80 ngoba isikhathi engafunda ngathi emaphepheni bembize edolobheni empangeni lethi idolobha lakhe ikhaya leli ke esikulo basingaphansi laba umhlathuze kodwa manje umhlathuze vele kodwa uRichards Bay lo ubani lo ngifuna ukukhe nje ngulala ubani lo Richards Bay wapi wani ngezobani le ndawo ingisi elafika ngo1842 mangiswa ukuthi inkosi yakwaNodwengu yasithi ke ngoba nakho liphumele lapha ngomkhumbi la eChwebeni la mbonke ngikhomba ngapha liphumele lapha ke lase selixabana namabhunu nawehla efuna ukudla konke leswelele base bethi amangisi cha thina umpande wasinikeza la ibheki kwasiba iRichard Bay ibheki kaRichard le kodwa kahle nje masibuyela nje kwimbabazana emakhaya baba awukho umonakalo ngoba ngiyabuka phela abantu la TV siyayibuka lapha la engakabika amabhilidi kangaka bengithi mangimi lapha la empangeni edrobheni lePort Station inxiba lomusi wasembangweni le bengithi mangimi khona kangabika izindle ezinde ngibuke phansi lapha eBay ngibuke lapha sokungena khona imkhumbi manje kulungile ke dona sihamba sethu yawuna bendlula into yamakhosi eliyatsakadula ixhegu umfowabo lapha sahamba siya izitolo ningayi kubo Popayi sisayophuza ihawunina bendlula into yamakhosi sesabuye lapha nasezinsizwa de siyophuza ilonke ngintshela njalo ningakhohlwa ukuthi uzobuye welashwe phela ulashwa abantu abaclean kungole ngisho umkeke asinawo njalo izinyanga lezi ezinemkeke bafuni gezana inyawo njalo ngoba umuntu edla umuntu wakho lapha la unemkeke kuyingozi baba ungakhohlwa sihambe lapha ufuna ukuveza indawo yasembango ngoba indaba ikuphi uma ngawusuthu kodwa ngifuna ukuthi uveze indawo yombango lempangeni lapha awutshagadule dona ukhona umfudlana ongale ngaseningizimu kwelokhoza ngathi umncanyanyana ukuthi impangeni umbangweni umusi kampande la kodwa enikeza ingane yakho ucetshwayo ibhaso jwe
usomopho wasebathenjini umkhosi wasemathenjini wayengceko kaCetshwayo lapha embangweni uganyiswa ukuthi nangu umpando usexabanisa izingane zakhe umbuyazi noCetshwayo usugama ke lo musi lo ethi kusembangweni ukuthi emplanje lokho kusembangweni ibutho lengoma futhi ulibuthela la uthi sengibagobile abafowethu abafuna ubukhosi bami engakunikwa mina ngingakazalwa ngathi ngizalwa kwase kushiya ukuthi uCetshwayo ke lo ngoba ufike indaba uqala yazi oCetshwa ngakho ke uCetshwayo impi wayikhiphela lapha embangweni singayeke yonke ngifuna lapha sibe la bekufuna uhlawulele isizwe lapha baba ukuthi la kusemangweni yazi uthinta olunye udaba baba asiphuma odabeni lapha usomopho njoba lapha ngidlula kuye bese ngena kwabiyela mina angani mangiqamba manga awuqambi wona manga usikelene nanobiyela ngithi usomopho akasilona imbuka uyinkosi ephelele cha siyabongela abaphela abakhosi abaningi baba angamasondela ngolo ngiyambongela isomopho ngiyabongela ngiyanibongela abathembu ukuthi zalwa ngoba zalwa imbuka baba asibuyeke lapha la kaDondaka la ukhona umbuzo ukuthi lapha nje bakuthiwa kade kwakuthiwa yini kwakuthiwa isothungulu washitshwa lapha kwamatholo wayiguqula yonke lento lena abasemsamo abahlala ngasemnyama kwathiwa iKing Cetshwayo le nto lena makuthiwa iKing Cetshwayo uyazi baba ukuthi bakhona abanekhalo zalo lokuthiwa iKing Cetshwayo le ndawo ababobuza kithi ababuza kuwe kufanele kubizwe iKing Cetshwayo le ndawo yonke kubizwa iKing Cetshwayo pen ngisho amangisi esenza intando yawo amambuko esemaningi asemangisini amfaka la eMlalazi lapha ehambe yaphesheya ngisho sebuya wahamba eMlalazi kunesikole okuthiwa sesikhaleni senkosi ngempela uyabona uthungu luthena la waseFeluthi wafika wangena la umkhumbi umlinde engalena nalapho sobuya futhi wafika wamehlisa la waphuma wahamba ngenyawo wathi bafuna ukumgibeza ilokho ngiyaxolisa cha woza akukho okwezile baba bafuna ukumgibeza kwingqukumbane lenqole edonswa ihashi wathi cha ngizoyihambela ngenyawo babemhlangabezile phela noKhenke obaba omdala wakabamkhulu bami baba ke kulungile lapha shuthi alikho iphutha elenziwe uma ngosuthu uma ngabethi yonke ngesebenzisa ulimi lamagoba amlomo uma bethi yini district yini le district bayaza bayazi into kodwa zilungile ngesithi le ndawo njengoba ukutheleze eyilwela ukuthi ungamosha lo mlando wathi iKing Cetshwayo yonke lena kuze kufika kuphi enkandla akukho umonakalo lapha wenziwe ushuthi ke njengoba ke laba ababusa izwe njengamanje bebhale bathe mabakhele emall basebebiza ngobuthelezi alikho icala lapha alikho icala awukhuzeke abafana abancane abazama ukuthi bemthathe bengazathi manje uwini uyisopolitiki awukhuzi bafana bami awakhuza abafana sodibana nabo no beze nje lapha na ekhaya khona amadoda amadala asengene phansi kwabafana aseqamba manga asehambisana nabafana cha ngiyawakhuza nawo ukuthi ayeke ukukhuluma into yakhe ababosa nakimina bezobuza ngabona uba ngingafundile ngiyobachazela kahle ukuthi kungangenxa leli gama esilisho nje ngenxa yalokho nangalokho manje imaqhamuka nje mina ngisho ukuthi ayakufanele kubhale ngobuthelezi lapha la kufanele ngabe kuthiwa yini ngaze igreen amaqhuma aplaza ini ngenza yazi ukuthi lento engikhuluma ngempela ngiqinisile ngoba uyakhumbula ngesikhathi kusikelwana kushole kuthiwa zifundazwe thina ke sinezwe asinazo isifundazwe thina kule ndoda eyathi leli zokufuneka kuthiwe kusokuthukela sakhuza umhlolo uyakwazi lokho baphinde esinye ke gayeje yabona ngakho ke baba ke ngoba usukhuzile ukuthi izingane kazibukele ubuthelezi akusiyena sopolitiki undunankulu wesizwe simnyama ngisho uTony Blair uwazi kabanzi ngayo noDumehlezi wagcina khona yebo phesha komzimvumo yebo ubuthelezi lapho unemvume yakho konke ngoba yiswe lakhe lelo lika noDumehlezi kuze kuoshaka ososhangane ubuthelezi lapho ngiyeke imncele lena iqhweshwa ngamaphuthu iqhweshwa ngabelungu
thina kasihlanganisa ilutho nemingcele abantu bakwethu bonke ingakho ke baba kulapha sasakhuluma ngeviki edlule ngithi mina laba bantu laba bala ebuthonga bonke labantu laba kuphela fule bezinjani fune bezokhuleka yabona ngoba manje sogcina impela ngoba imingcele legwejwa abelungu vela ngithi usho njalo yebo abakhuleke phela bafowethu cha sixakekile ngalesilambile bese uzani mina nje singamina bengababizela ngithi ngibabizela e-stadium lapha sikhulume nabo singaba ukuthi madoda niyabona uma enwenza niyaganga kanje yebo buya nemvaka sikwazi ukuthi sisonibiza niphathe lokhu nalokhu kodwa nihleleke nilawuleke ngoba abantu abangalawuleki bayingozi la kuwenu lapha yabona angisho ukuthi abantu bayazi ukuthi bekhona ikhathi zezinhlambuluko yebo mawuhambe kabi ngeke usufike usuhla nje khona uyohla nesla kubi baba ke asibuyele kuphi ke manje kwaphinda ngene ukuze abantu bazi besikhuluma ngophinda ngene ngesizathu sokuthi uzoyibala izathu zokuthi besikhuluma ngezathu sokuthi ukuthi ukuthelezi akusho wena baba ukuthi besikhuluma ngaye ngoba ngesizathu sokuthi nokuthi kuphi kusho ukuthi ubuthelezi ngoba sikhuluma ngaye nje ngendaba okwakubizwa ngaye le mall ukuthi sikhuluma ngaye ngokuthi izizathu sakuthi ubuthelezi sikhuluma ngobuthelezi le mall le ubuthelezi ukuthi kuleli laKwaZulu kungesizathu sokuthi mina ngizalwa ngabantu ababekhona ngeindlebe zabo nangamehlo abo bengithi nje ngifuna ukubeka izathu ngoba vele ngifuna ukuyikhipha esho balibungu beke ukuthi izathu soqala yilezi nalezi bese siphuma sigaleka iqela ithi ke lokho kungifanele mina uba ngikhuluma kuma isizathu salokho ukuthi uzalwe ngase ukuthi umlando wakhe uyobe eyilento le onodumehleza wayeyiyona hayi iyayikhipha esho balibungu hawunela bentonga yethu sinamhlanje iyayikhipha esho balibungu mfundisi ningakhohlwa ngempela ukuthi yonke into uyithola ku 2611 KZN TV kulolu luhlelo lwanombelebele valisa baba sihambe ngiyavalelisa ke sengiyabonga besizwe sakithi bakamhlokombane vume intaba uthi ke nize nibuyeke nakusasa futhi nizobeka indlebe nizolalela nisho nithi cha asiswanga kahle lapha nalo ucingo khona lapha ezantsi Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela okuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lesizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezantsi